aba bacwire mu kweterana mu kigombe ekibesere Hoima City LC1 Chairpersons Development Foundation kandi binamasiko ngo nihija kubaho impinduka omirimo yabona no kurwanira amataka g'abantu babo. Itwe nk'abantu abali mu city ojja kusanga tituyinamu amataka gayingi habwokuba abantu genzere tukanya abantu batunda amataka egensonge bairetaka kanyiremu baitu obusonga buli mbutito tito baitu tukusiima office ya RDC erugireyo kandi kurora na yoni etahamu na office ya Justice Center okurora neija okutwemereraho na muno otukubantu mara ensonge za amataka. Bakyamani bakugamba okwesanga efamily ina abantu 12 one family kyonka abantu abakukora runda abantu abakulima baro abantu babiri so niyesanga ngo abantu babiri nibasabaze bemereza oki family unujeno isanga nti bakubenga 10 bakora nibayamba bala babiri kyonka ababiri ni bakora yambaki abantu 10 pesa nkiko kirikizibu ky'amani muno kiriko na kwa dressing anga ground okurejera hari baky'amani aba obushuma bw'eitaka hamwe n'enkoze hagarona byo bicerize yo kutegana sentunguka omuremboro kusaininga eitaka just gaba muri bakozire ndagano ye bayikiranize iyo kintu kinini kyonka hanu musisimi ya government okuborumu tize must hanu bana cyasu bagena ba lawyers undi bajya bacyamani processing land titles maybe in the processing land titles even in buying bakusaba lawyers ujo umuntu najena kugamba nyaka guri takalinu ayini ndagano ya lawyer tune cyo kumukora so tukugamba let the LC1 be involved in those forms to sign on that land. Kwikara tuli hamu nitwonyeranganaga ambubi no Burundi nawekyo tukongera kubaterera abachairman bageze okunyuramo emikoro oku okurana betekamo ekitinisha munyera bya yavu niko nabantu abatukwe kulembera abazokenda bani batonyimirizamu. Mayuko Ayelanga orukushero bushaji kibwe kigombe cha NRM mu rubunyoro kandi birari omujenyi mukuru mu rukiko ru ashabire baky'amani aba okwejonesa okweterana kwabo okurwana rumuntu wa burijo orukubona abonesebwa barukwenda amataka. Ofisi zaitu zino tuzekonyeze okuyamba abantu abali kubi tuleme kuzekonyeza okuchuza what we call the weak people okuchuza abantu rundo kumigiriza abantu bahansi. Ofisi zino bagabuwe kulembeze burugaloha hati ruhanga warakwaira ofisi tikiri kirungi kandi kugikozesa hawe byawe bindi abantu bano kirungi muno kubafunira office funire chance today twagenda itwagirora kukuba kugambire sente zikwetagisezo bayenda waito mugenyi mukuru tukitunulemu tulole nakyo tukibakoleire nuko bebe na office omurundi gwa kando kukwija kituyambe kubasanga office kandi baloganize. Ayeranga yashabango badecho kureberaho barukora ebyentunguka na nokushajika program za government amakuru akagasha kwa Ambrose nwagaba katoto.